coronavirus. Mas coronavirus igira telefone. Kanombe. Allo? Wani coronavirus? Ese buryo bwose uri umukobwa? Numvaga warazanye registre n'umuntu w'umugabo. Kumbe uri umukobwa? None se Kinyarwanda urakizi ko numva ikivuga? Apase coronavirus akamwebereza akabazo. Ubundi uraduhora iki rwose? Mbara rwose ubwira ikintu duhora. Aya rwose nsobanura ikintu duhora kabisa. Rwose ugiye gupfa twashize. Dore mu Rwanda naho yahageze. Ibyo buza itani base wena munsi birakantu kamwe. Rwose nabonye ko urimo urafatwa n'abakire gusa. Wena nyiri rwose ngo mukene urumva rwose mfata. Oya mbabari ngo naje nanjye nyibasere. Oya ibyawe twabirangije. Ubu ngubu ntabwo rwose ibyawe twabikaciye rwose. Oya ubu ngubu se wankura he? Ubu ko nanjye nambaye masike uzamfata. Uzankura se ko imiti yabonetse. Aha bya bihugu byasuwemo. Ubu nambaye na masike ku munwa. Ahubwo se urankura he? N'igi telefone dore umamagayo. Ngiye kugikora no biranye ndashaka kwisiba. Aho utanga nigendera. Ese umuntu gansize hano agiye ko numva se phone isona yonyine yagiye asibi nibikira ahamagawe na coronavirus izina rya Yesu toka iyi telefone ahamagawe na coronavirus ngo gwiki coronavirus iyi telefone nayo no kwishyira mu kato